شا قدكن جيان آزادی جيان آزادی جيان آزادی يا بجد رژیما کو هبونا جنان ناس ناکه نونرتیا مناکه به وی پیامی ایرو به هزاران جن لحظه و قامشلو لقادان بونه جيان آزادی جيان آزادی يا بجد evgersi ajnên ji qamşlo dêrik û tirbestpiyê bûne. Li wir jinandan zanîn ku hişmendiya hikûmeta demkiya li hemberî jinan berdewamiya hişmendiya rejîma Barzê ye. ام همولاتی آزاد به سوری دنی قاش بکن ام جنین آزاد دخوازن ام دخوازن ام دولاتی که چاو مر روجاوی کردستانی ام به آزادی شورش خود مشانده و ام بیشن پیشنگتی جنی کاری بکو هم پاراستنه بکه هم سیاست بکه هم دیپلماسی بکه هم جی دقات مجلس گلان د جه بگیره ایرو ام د سوریه د جی ام دخوازن عین وان دست کفتیا به پارزم تا کشنه ما بردوام بکه جبر يبجي إرادة جني روجافاي كردستاني يبجي أمش ترورا خلاص كرن أمش ترورا داعش خلاص كرن ويبجي دستور سوري ده مسوقر ببه جبر إرادة كي إيرو لسوري تمشاندن إرادة غلا تمثيل ناك بتايبت دسلا داريا كي إيرو دهات دخوازه كي إيرو غلا تنبك سيستم كي شو سيستم كي جي خراب يعني جي دكتاتور ترهاد سيستم كي إيرو نما في جنتي ده نما في غلات ده نما في جوانات ده جبر ويا كيم أمجد بيجن وقر روجافاي كردستاني ما بحزارة شهيدان ما بصالح كتكر ما تعبكر أم تخوازن أم وقجن إرادة خواه دوی دستورت بین نشاندن لحظه جی جن قادان بونه. جيان آزادی يا بجد هبونا يا بجد دمیتینگê de berdevka YPJ Roksan Mihemed dazanîn ku YPJ ku xwedespêra îradeya azad ji hemû jinan re bûye stargeh. ناهبن چه دبه بلا ببه چه ایریش هبه بلا هبه و تو کس نکاره وینا آزاد اراده آزاد رحمه آزاد فکرمه آزاد تک ببه قدر کد یه پجه تمثیلیت هبونا تباهی جنان دیگه اویا هات اثبات کرن هبونا یه پجه هبونا جنانه سیوانا تباهی جنانه ایرو بفكر خواه بفلسفه خواه بإراده خواهنه ام بول خودی فلسفه یک کس نکاره